geno pano kyasooka yankoba ati kakati ngoyagala okukola nange soko iyo oluyimba olutugatta olugatta gwe ne Mukaabya otyo mpera ano nagandiika olwemba olwo era olwemba kyantwalira bwana kuyibira okuba nga ndumaze naluwandiika nawandiika ebigambo byange nawandiika ebya Fida nawandiika n'ebya Mukaabya buli muntu naamuwa ebyo twatandika okubikola practice. Yakobadde nze gwanga sente ate kayibantu kwa amaani bange mabantwala paka Bugembe ku prison aye nga mutufu tebampa ku sente oyo omwami tiri mulabira mbulamu bwange era ninga abata ali kwogera ku TV nvaako kuba atera okubaako atenda nakumulinga kuba yankola yanta mu bulumi tampaire sente kyokka nsibisa ate bambala bansasuza n'okunsazuza sente aye sente ziri kuboneka butuuka eyo basiba ebyuma yata ku drive yatandika okuba nga alikola drive bwe yasimba oli ajja buje na byuma paka buti yabala yaboneka yamala enaku ibiri nga titwidi wawaali yabula mwene byuma yaidda nakiriza endongo eno okugisuna ago mazima erirera yaluluma nakiriza endongo eno okugisuna ago mazima erirera yaluluma kunsi kuno ekintu ekikasinga kunnumira nekyokukonkona endongo n'olumbe ludozi n'olulinda esindongo era ndisooka nayomba nalo n'olwisi nsobola okyusa nagitandikizaamu ekigandamu awunga kayireero nenda gikubamu oti kyambaire ako byenze bazaala ate nga bwombona ondereko otime kati ono aye nga ngemi endongo niwobakunako omala gaseka n'akasisa ali kuluma dozi wano gwe twajja okubona emulago kunezira muntu akoba mbu wakitalo eno tujja tusingagana era iwe weyeta ekitalo eyo ku kyalo kibuwe weewaana bizira mu nsa zembo ina abantu kamala beeyeta abazira yensi yabafundawaza babeka n'abazimbi dikalina bwajowuuna ng'asula mu nkoomi ate abatera okudooga n'okujja tebaduula banayibu bitono ine ebibeewaza olwisi abana kaduuka olwisi gali n'obugoye tobwabitadooga nsi olw'okuba olina akagaali kuwasika okumakula tawo koona todooga banange mwalemu okugema ebyange byenkoba aye mulijjo byekanya ng'amezeeku n'enkunge byokunsiibanga kutwepansa aye nga sawa yonayo n'obireka kale tikiba kirungiko bitatoduula katonda lwakukonkoira owunaku nkyo wabireka byokunsiibanga kutwepansa aye nga sawa yonayo n'obireka kale tikiba kirungiko bitatoduula katonda lwakukonkoira owunaku nkyo wabireka kankulage ng'enzira muntu akoba mbu wakitalo ino okutoola ku katonda kankulage ng'enzira muntu akoba mbu wakitalo ino okutoola ku katonda naliwo kanazuula nga mbutuufu ebintu kunsi bijja bisingagana nakubonera akavuyo wakati w'esisi n'omudolomeni kino kibuutu omudolomo olwabona ku isisi tikuzina okapaka kujja kulikangamira olwamala okumira isisi nga gwetambulira tigwirayo ku kiti kulinda kayi gwali gwakapakinga guti ku kiti wale nga buutu ono yakutuuseera era yeena yakugema ti buutu amangu agakuluka waidolome yajjanga tasamba buutu atuuka ku muvule nga yeekola kigenya nti amaze okutuuka waka kumbe
wali wakalenzi kona kali kayante kamulega kwa mpanda lyagama mutwe gwa putukwa tibutu ava kumuti yemagaza kali ebintu bisengagana awulire olugero nno ssebo kikyo olufunye mwenge mukulu lingirira bw'oba n'enduba ogiringirira nga nesinga byona byon'okwaka aye ng'omwezi gwako by'okwaka enduba ekusinga bwakwokya kabiri akanyenyege kubona akatona abeeru bamala okupima ng'obubaka bisinga wala bw'oba n'enduba ogiringirira nga nesinga byona byon'okwaka aye ng'omwezi gwako by'okwaka enduba ekusinga bwakwokya kabiri akanyenyege kubona akatona abeeru bamala okupima ng'obubaka bisinga wala. Okay, katandikire ku lwemba luno taite entuufu eriki? Taite entuufu ey'olwemba olwo nalweta ebintu bisingagana. Aye ekigambo ekyayanguyira abantu kyali kya buutu. Balukazaako erya buutu. Aye nga nalinze ndwese ebintu bisingagana. Okusinziira ku birulimu nalaga bantu nti buli kintu kijja tikisingako kiinaakyo kijja tikisingako kiinaakyo. Yono obubaka obwali mu lwemba olwo. Obubaka olwali mu lwemba olwo. Lwafuluma mwaka ki? Olwemba olwafuluma 2006. 2006. Emyaka nga 19 yakabitawo. Lukulu lukalaga nti lukaaliwo. Luno lwemba lw'amaanyi. Balukuba Kampala, balukuba Masaka, Luweero n'ebitundu eby'endawulo. Era ziragenja niye nemba nigide na doningi ediwomera abantu. Aye niye nemba nintembolu. Omuntu ava mu ngabo eri yekiri. Akoba nti malagala tayembye. Akoba tayemba yenenzelo tayembye. Abaire waye tayembye. Warenga zibaza demusanwise dindi. Sebo. Okay, katwire yere gye watandikira. Okwemba kuno okuva mbuto kyali mu ekyokwemba oba watandika bukulu? Okwemba okwo okwemba kuno kwali mu kuva buto. Ebiseera ebisinga nakulira bukojja bwange yebazaala mama. Akatundu bakeeta Bugonda. Bugonda side then answer sawo kiri mukamuli. Dada oyo omusaadha yalinga akubanga endongo deudewu. Eno gye beeta gali mu nkumu. Aye dada yali mukambwe nga tanga nakugema ku ndongo eyo. Aye nga gagikuba empombera. Anga tanga najigema kuba yali mukambwe ate nga muti yaini. So nga waire igula awo tamaze okulima igolo wati amao na amuletete kisampa nati amao yakubanga akadonga ako kampomera akuwa bwamukisa ko banti jizeyo munyumba ayo gikuba mbe waizayo watereka pera najanga ngolwisi mubazajire kulima namulengeza ede nasona mukunaizayo nategenkereza bulungi oja abana abira twakulanga tuti abazaire baife so ngante genkereza alobe nakumanya tinjigemyeku naja tindege ndonge yaye ngamputranka agenda yenga tampa gapo koja wange aida ku mama nibutyaka lwamweta Zevrini Sabirye yali atunda wala jiwaka ngagaliwo omusaadha eyayidanga wonga idana akadongo ngasona akadongo ako mpera no lumu omusaadha eyayidana akadongo akayenga bwali kusuna tibali kumuwa kasente kakuna mwenge yakoba inakola nti andi kwenda onyako Zevrini mpola ku mwenga ati anze tidda kuola ni kwenda sente na idukira ngani nakasente kenali ntereza dada wangu omukazi nabo zo omusaadha mukama nje nkuletera akasente onguza akadongo ako omusaadha akati joleta na alumukeka akasente nakayibawo na aleta nakamuwa dali no 2005 idali ningi 2005 najimuletera omusaadha oyo naja nakadongo kange ayenga akadongo ako nebwikanako mumugaire gwange ngatiendola akaboneko eranga empune nti okujja okwanika ebikunta byange nja nako kensoka wona ayala kubatakabona pano nganta mu dozi muno naja nekwekeyo mu mwani kwa dada ine mwani nyingine olusokunga luba nakuba kadonga ko lumukoja nankwekola aidanga mboza nti omwana onajirewa obwana lwabona kyakadongo keyeza nakuwano kaliga
alibuuza dada timbonanga kuno adonga yatoola sente yaddi wanaani yamuwa endongo kaga yakuba sente yaditoolaga ayinza okuba yatoola na sente zeyali yantereisa yajja olingawo nga zizirawo oletera kadongo tooni yali muwola moja akatoola yayenga ndikutiyanga nkidi balijja kunkuba tiyankuba so akadongo ako najanga tinkasuna olinga ng'oli mu myaka nga emeka ndowooza ni myaka nga 10 oba nga 10 kambone myaka nga 10 oba 13 14 neye nali paano bwe nvaawo najja mu maiso n'okusoma najja aye nga kayi nenda ino okwemba ni mu ku isomero piraano bwe natandika aye nga kayi nali mu kooti ndi muto ate nalina akabiri katono nga tibanga naera kujja kugema kubivuka ebiseera ebyo abaana basomanga nga bakulu so nga nze bambona nga ndi muto nga nenda nga tibangana piraano nga waliwo father bamwetanga father Wainandi yali kamuli yali wamaani ino mu music nga ina brass band ina amagita bichi aye nga mpulira gita njenda nga ntambuza ebigero okuva ebugonzo okuyidde kamuli okusaba lwa gita kyonka nga negindeta nga buli lwa Sunday ogiye kamuli era nze ng'obuko ombuulira bwamukuyirayo kuba kaliwo kwa kagendo aye nga era tijigemaku aye nga empomera lumune yagana akana kaliso nakampangemu kubugemu yakuba ati father namala nengera obuzuba bwidye nakivaako aye nga mpulira kinuma nasoma aye nga nemba ku masomero ino bulungi ino mpaano banavaawo bwenvaawo nga ebyokusoma biremye nati amawaka najja mirimo jange najja ku Kampala mbya plumbing navaayo naira waka naira ku mbago mwaka gwali gwa 97 navaawo newagula najja Luweero nga nebya music mbivuirire ku Iralandi nga alemereirwa wairenga nali nkyenda olwo oliva Buyende ndiva Buyende ndija Luweero setula natuukeeyo natandika okweyeya nasooka kwokya nkoko kubaala awekasana weene walinga womusitamu bagutinga niwendokera enkoko piraano Katonda ine ngeri jjajja takyusakyusa ebintu maybe nga alikulagirira enjirayo nalindi awo batandika ogema omusolo ogw'obwire patro nga nkambwe ate nga bagema saaga birakubaye nakatandika ate nalika ali kuwa musolo olwonkuzeemu kayo obusente bwange bwendi solo zanjabu wamu musolo nga talikwenda kuwa musolo Katonda yampa amagezi nakuba application ku town council nga ndibasaba obuwooza lwali lwakuna nandika ebbaluwa olwokutaano yajja olwebaza bajja bampa ekifo natandika okuwooza bampa etaawo bampa ebitabo bampa sacula piraano mba ndi kuvuga akagaali mu Kasana ndi kuyiga abantu kuba yabangayo nga olimuwoza nga oli wa mobile so nga bampa agayi nayiga okutayiza ababanjire tebazira receipt ajo bono omusaza nga yataaga ekipande ngayegeresa gita gye nali nendanga inemere buti obo oyina ekipande Luweero asoma najja yali musaza mulima bamwetanga ni mwami Mukasa nagenda yankwata kumpanga emitwalo 4 buli mwezi nasanuka ino zena nga akasente tikali amuleeta yanzegesa gita ng'olwofunafuna ku kasente era gyokolera nanfunafuna ku kasente musaza yanzegesa gita ekitono ekyokuyiya kyalimu piraano yanzegesa ngeri bwayakusengeka bigambo yanzegesa osengeka ebigambo ebintu bingi byeyakoba omwembe akadonkamu oteeka okulowooza ku kyolijjo okwembaku oteeka okuba ne bwokyanzula then oteeka okujajata omuso gwoba otofuna oliwa okujajata kigambo kya Luganda obanga bonaatiitiibya okusuusuuta then wamaliriza wawumbawumba ezo osobola okusiibula abantu ng'okibalekeera ekibuuzo bakyairemu oba gaasiibula okusinzira ku booyembye nga wasalawo kino so kitegeeza oba ni introduction ni bode ni conclusion nebintu ebisatu mu kadongo kamu byoteeka otambuliraku so
navaayo nga nzize gita nayira waka aye nga nzira ku gurupu yonna gye nsobola kutandikiramu. Ate ebiseera ebyo 97 groups daaliwo okulabako Gita Singers eya Sebatta Matendo ya basuddeyo na waire yali afira group yali eriwo eya Kabuladda Prano ng'ekineme sojja mu gurupu ezo nga bakoba bajasookako kusituza mizindaalo omusadde ndi okwembandiriza ziri omuzindaalo nga kimbisa ati bulungi so bwe nvaayo nayira wano n'atandika okuwatanya nga negomba Sebatta nakoba nkoze ntya zeenaba nankoleku amaani ago aye nga nzira ali kungemaku n'atandika bwe navaayo nga nkayenda okuzimba eriina naija n'atandika okubita n'egita ku mugongo nga nja bwensuna wendaga n'abali kunywa n'abasuniramu aye ekyanamba nti nga bankoba nti gita wogyepankaku n'otandika okunywa ekudankanya engeri gye bateriku obusente obwabuliwo oyinza okuvaamu okwonooneka era nga gemba ndisuna endongo niwakunkoba nze tiri kwenda kunywa ndi kutambula era nga wakamvaawo na tageti ndi kwenda mutwalo olukufuna nga nzira waka ndi kwenda mitwalo ogifuna nga nzira waka olwo nga oyemba nemba ki biseera nali nemba olwemba lebeeta ebizibu ebyensi era nitebu gyenasookerako wasooka kulwemba nga kunjira okwo ng'okalifulumya teepu ebizibu ebyensi siriimu yajja okulira n'abayira enemba nningi kitegeeza wayembanga diddo nga nemba zange tyayemba ku lwa muntu so bwe nvaawo n'atandika okwenda ofulumya teepu aye nga gembita nzira nali ndi kujja kiyunga eyo ogula gita wali bumanyi gyabazanga gita mbita ebukoova walinga omuzeyi bamwetanga mwami Yerusani yabaatala ne butyakaaliwo nabona bwateepu azitimbi awo nga njanzogera ndimu embiya inenda ofulumyako ng'omuntu bwojja tiwebayitabayita oli kwenda okweyemerezaawo musajja yambuuza olina olemba lwa siriimu nti ye ate olwenkulaakulana nti nalu ate megita eriwa nti ndijja kiyunga agula bankubye engireeterwa n'avuga akagaali n'atooka ekiyunga n'asasula gita naeza namwemberamu awo nino okwidde ewa mwami Sanyu eyabanga mu katale edinda yandeetayo twalikodinga teepu eyo eyasooka gye bayita ebizibu ebyensi teepu eyo yali nungino kwali kwenemba 10 aye nga nungi era abantu bagigula ino awe nali avaayo erina bwe livaayo n'akuba buti mpaana ekyokulebeta n'egita ku mugongo kankisazeemu n'atandika kujja ku masomero wayemba mu masomero yes nga njayo ya mukulu w'essomero n'abookinga essomero akuba ndimu embi nenda kutumbula kino kyanga abaana tebafaayo nenzenze mbembereko n'asolooza esiringi 10 nga ntegeera nti singa essomero limu abaana katugeze nga abaana 6 enfunaku abaana 3 giba emitwalo 3 abakulu nze abatooza 2 n'afuna emitwalo gyange 4 nagaku essomero oba enkubi 15% oba 10 nayira yeeka awo nina atandika okugufuula omulimu gwo ntandise ofuna ku kasente ng'ojja wayemba mu masomero ag'endawulo oluisi nemba masomero 2 n'afuna emitwalo 8 njokola nti nfuisisa 5 awo natandika okulowooza okola gurupu buti nga masomero agaawo ag'eidinda ag'ekamuli buyende oba okali luweero buyende olweruweero nviireyo mu buyende omuni mu kamuli munasinga nga atambulira so nga process yali mpanvu singo gote kukujja wa DEO akuyikiriza ebikyolo butatabula baana aye nga nze nebabwe ebe nagana ba head teachers bayi dobembereko so navaawo olwokuba nti mwami Yerusani yabaatala niye chairperson wa Abatuwa zena group yange nagyeta Abatuwa Gita Singers Gita Singers Abatuwa kigambo kya Lusoga aye nga kirimu abbreviation kiri nti abasoga tukolere walala yes Abatuwa abasoga tukolere walala yes natandika ni group eyo natandika okunooneza banange ba Amos Kisambira abo baida fida malagala saawa eno namufuna
kuba najjo mufunanga na fuluma tepu ibiri twafuluma nayo yokusatu omufunira ng'akaalifuuka fiida malagala ng'akaalifuuka fiida malagala ndiwulira okuvaawo abanange baida omuli abadongole baida twatandika otambulira ala nabo nga bakaali baana bato baida kwega kubivuga bajjeeko omusango mperano oyo yazo yalinga anulira ino okuba jazz era nekivuga kyasinga kuwomerwa ankohoyi akuba bass guitar batandika okukuba twakola nabo Aisha Bisambi bitereka twaba nabo twatandika otambuza group aye nga baba wange mitawana gityate erina lyali kalivayo bulungi aye nga ngezaako kwagamba nga embula akalanga wekolanga sebata ngaze nango libananga kubatiyo nga nekisinga so twakola group nafuba ofulumya enemba nafuluma kyekikwekabya nafulumya ifumbiro nafulumya zano olonga nibutu nkali kulufulumya ekikwekabya n'olukuluku butu lwa mwaka ki lwafuluma 2,000 mulala 2,000 mulala myaka 24 2,000 mulala awo era wedindi politics sidani menini kaina nafulumya butu actually butu leka mutabo okumala emyaka 3 olembo nakola amani iwe ni woluderegereranga nizira nekizi tirukole mana ikairwa amala lwakola hiti soko osimbe wakati awo mutinda baswaza bona mwechomba dairira ndo mutindo kurusoka ndakukoma poka kunje kama gombe chinecho kwemba ndikongero vaneza ndinasoka kula chindi mukongo wangi katonda timpokuva munda ya mama tenga niimba nokanga tinemba akali vakendo lugero nundu bwidi abaidi urusoka komwida katimba ebyange ngogera tenga tebyakudongwa wabulande tansomba nenda kwogera kubaganya ebyobulimba nga tebakozesa amazima omuntu obona kuba litenda bwenzi ng'oyo kimananga yafunamu obuzibu obona olayoyo matenze nako wano yabako yisibibwa oba olwisi okutanga kati omuntu ati otambula mu nzikiza oyo baba bamubandako ng'oba yakwako batemu ebyo byona byona mbireserwa abalinda butikande tebisomba bambukangira nzimbe kabakali kwetaasa ebintu biri bine ebikalobera okufuluma amanookuwira okuziba lwali endala tomusotanga byesoloza amazzi n'enduba n'embuuyo n'omu nga byekuŋŋaanya bijja wa baba waffe owamuze katonda mukujye wa katonda byona byona byeteesa buli kimu kiwe ensonga yakiro akawundo kategeera kwera kawuna waitibakita byaja okutuukayo nga katonda atiriirira yina yabyaniriza ensonga bagitandiikidde abatwala mu byasookerezo omusosa n'ogwasooka kutyaye katonda muzeeyo ow'obuyinza nkusaba ondasi aye kino kiswikirire oluusi lutuusa okumva ne kumunda ng'oyo nasinga ntakwamagangulukenda alatabigera omwoyo ebyo nebindisi amazzi gona gayogera ebyagatwala kakyayi katonda nze ngoyo obonabona mu miga eminene embaye ne mu nanda niwojja mu nsulo niwudidde bondagana nenda ntamise walala kasinga mbenga bwawo nze ngoyo okulukuta n'alazira engubeti nze ekindisi muzeyi katonda nzo nze n'ensi eno yekumi n'ebiri bujojja nga nzitwiki awo nalengeza paka bwire obuzibya nenda ntamise walala kasinga mbenga bwawo okona okuzaba kwange empewo yona yakoba ebyayo ebya
wabula banange basabye ndi kusaba ompulirize otawawaire omulala olw'ensonga oti zino emisula gino gya abantu mu duniya muzeeyi wange ng'ate gyewalula era giri bayita abege n'akulukanga ne baani abaliwona mu nsi mujaawa abantu amazzi galeke geetaayaye buli wantu gayamba abantu n'ebisolo ganywanga ayega n'abeewala katugeze ng'ebuganda olw'abaana beegosoga endondeedde ababejja bwegatuuka kundu akawundo kayogera kati enziba eyojjanga ateere kutambula aye weenaaba awalala kisembe kyekirikula katonda yamwenegeta empewo ekunta esuula emiti n'ebizimbi muzeeyi katonda kireka enzonga ekyo aye weenaaba awalala tigalibagayira akantu ezo n'ensonga zange abeera baagera olugero baalutuusa ekizira ku musegali mazima tikyala n'omuntu okukola entondo ti bulwapisa kuba kwewalabize funga oluyisi abibona abeera baagera olugero baalutuusa ekizira ku musegali mazima tikyala n'omuntu okukola entondo ti bulwapisa kuba kwewalabize funga oluyisi abibona olwekyekolwakomaawo nga bajangalaini buli kintu kyawere ekyokukola akawundu omuzota kwako bakutinda endakalyanga enduba yakoba okwota akafuuka emonga empewo yakoba etinda endakawuba bakamubwengula era akawuliri bweyo amazzi gakoba kotetekanwanga nzindikalokera akona kalintigera akawundo kobona tekanga amazzi waidi lukenza okugana kanamusolonga kanjira kibira munyumbeera kafulumanga koze omuzira kunakoja kutya omusitayo kwita munyumba okukanonia kuba kukaleka bonanga yo akukubira abaija olusoga ndibaza abankomaawo mutoke bulungi abeeka mubagane era emotoka mbako emoti mulagala yogeire mbwayogera amazima enzite mwenda waire olwemba luno sitole wagitoolawa wagiyiya buyiye nze mwene mbaire musaadha musomi ino wa bitabo nairala ebyengero olwemba olwo lugero lulamba era lulimu ku bitabo katabo ako nebere baketaye nga katabo kaali ka Luganda era taito yalo yalikoba nti akawundo tekalaba misana so nanooneza lwaki tekabona ku musana lulimu amakulu mangi woba olwetegereza nagezaako okobera abantu ekisooka nti omuntu anaakulemesa ekintu talinda kumweta singa aba aliyo ekiriwo tibalinda kumweta mwene yereeta era kyova obona abantu abasinga bungi anoonereza ino ekireeta abantu okunoonereza aba ali kunoonya lugamba azira kindi wamulagala eyo bali aki ekyeigulu aye nakuti basulira bwakyayi mukalu ng'atambula leero yagaamu anya bwakyayi mukalu na mugogo ezira nansonga endi lwaki abantu banoonereza so mperano kaleko kaaliwo nga musota amaadhi empewo nandibanga biriteekateeka okugyewo Katonda byona ensonga daibwe daali ntuufu kubeera obona empewo bwebonaabona yakunta obona akasana bwekokya enzuba yazunga amaadhi buli bantu gabaawo byagyewo Katonda nga biri kwenda ate byo mu kifo kirala era nga omuntu buli ensonga yobona timutuufu akawundo kawulirisa pano bwe katuuka kako aye okuwa omusota guno amagala nga bwe gusabye obanga gimoda abantu nga gyegalula aya olwo ogunabeera amawawa abantu tibaweewo buwe tikisana kakoba Katonda tuli kubona amaadhi ago weewaawo gabonaabona ye nga gayamba abantu n'ebisolo ganywa aye olowooza ye gataliba abantu balifaana nta akati mpalibona empewo ekunta esuula emiti ebizimbe nakinga ezunga buzunga yeweeriyo emirira kiki ekiribaawo kyokka nga dona era ensonga odibona ntuufu so Katonda yabonanga byavaawo nga biniize yabanga ye alemesiisa yene nga ensonga dedaawaire ntuufu ekintu si ekindi ekiri mu lwembo olwo kiki bwe kaavaawo ng'ebintu ebyebina bimaze okukeesomera nikaira yeeka keetaakwa entondo so buli muntu aba n'entondo aba n'ebintu bingi byeyegala ate aba na bingi byeyewonya
era odda kujja okweyagana nga omuntu akoba nze munatienda kutambula bwire oyo otegeera nti yafunamuko obuzibu ennyuma eyo oba abayidde ebinayirira ko bayidde nti maybe obwire bayinza okutomera abakozi ab'ebime batambulira omuntu takuwakana teriyo ekibairewo so kyova obona bweka akoba ati amaazi tikalina amaadi era kalino andikalokera kona tikalina amaadi era kalina musolo tekafuluma munyumba musana akocha ne wobera yo nzuba tobonanga kaundo musana nga kaligulu kafuluma igulo nga kuwoze nga kuzira mpewo akasana kuzira amazi tigali kola so omuntu okweta ku entondo kyuvona ku bantu omuntu okweta ku entondo tukuba kubulwa mpisa kuba kwewala bizibu era abantu abali n'entondo wanabasinga bungi n'abakumi ebintu byaibwe n'ensonga lwaki abakaire baba n'entondo anti wokairika oyongera okwetegera toli wa mugaso ye mwene ebintu byotasobola kuba mpaano butinganze katugeze buti okubanga omuntu mukulu tinza zebuti tikasobola kuvuga pikipiki speed 12 oba 10 naye taako entono akanvuga enkaaga oba kanti entambule ntire entuukiika lwaki otandika okumanya nti oli wa mugaso eri abantu bulirwo kula oyongera otegeera nga niye mwene oli wa mugaso eri abantu kuba otandika okuba singa nfuna obuzibu saaga eno abaana bange mbaleka nti singa nfuna obuzibu saaga eno maama wange muleka nti baba wange abantu bendabirira so otandika okwegeza ku entondo agali entalo okulwana oba tokaenda kujja omuntu akubira erisolo yalitamu aye ngokayina amani agekivubuka ebikole ni woyenda okuba kuba okali kwegeza ku ntondo n'amakulu ina agali mu lwembo olwo ngakawundo ekyovu obona kadongo kamu ni music atawaku ola yinza okwembawo olwembaga alobabona kyali kwemba ku saawa eyo wabitawo omwezi wakibona oba omwaka akibona oba kyakutuuka ku yemwene wakoto malagala ku kintu kino so music kadongo kamu tagamu era taduluuka lwa mwaka ki olwembo lwafuluma 2008 kuba n'olwaira ku buutu 2008 katwireyo kati ne ku kibiina kire abatuwa so ngotoire ku okuba nti of course ekiseera kyatuuka ebyebibiina byasasika abembi bano tebakulumyanga mutwe kuba history gyendina ku bibiina ebyendawulo abembi mu bibiina batuuka time baafuuka ekizibu ife twenda atwongeza ku sente ife twenda akola tuti ife twidde akola ekibiina ekyaife abembi bambonyabonya ino ngirala hoyoyo nyazaabo abo tebambonyabonyaku aye abembi abasinga babanga bamutawaana ino era saawe nokikali mubembi abandi omwembi ngaabo nakemba kakayakawa ajja ku stage libamufuuyira endulu atandika okulowooza atolasinga director amaani yatandika programu egyokutuuka kuba twakolanga ebintu byaffe nga biwandiike tuli kwigulawo saawa 3 gundi naali kusookawo gundi naali kusookawo aye nga bajja okutuuka kweyo nga mwenda ida ayembe yakoba nze nkaali mu buliri oba nze nkanaaba olwanga atandise okwematira nti mbu olwo afuuse star then twabanga n'endowooza nga tibasiima tamanya nti egrupu eyo okutambula olipangisa emotoka olikupangisa ebyuma wolijja okola olisasula ekifo polisi olikola mpano wabona abantu tibanjira obwongo omuwa nti edesente donna dayimbwe kudirya ojo kuwuna nti okumukoti mune emotoka ebaye tubanze emitwalo 2 ebyuma amazina kwibitibwa bamanze emitwalo 4 embagaire ku 3 so sente diriwo nga timu simu batubonyabonyanga ngo wundi abamukubi wa katugeze oba wa gita mwaba tumufune sente yaje yesibirize ne gita mu nyumba mano nani ani aliwa tulikwenda kuteza ati yesibirize ne mu nyumba nga tumuwere sente tafulume anga mutufu enozira watu kana okutola edidude bakufuyo obufuwe wakoti mutwalire aide tukole era sawe enoze zikisanu ise ino abembi abasinga bungi betubaye nabo nga bali mu group bali wansi wabakama bayibi bona bali tambuza ku ebidongo babona yaune ekyo nga bandi batulumukana ku sawe
yauna ekyo nga mutufu yakwese malagala idonkolereku ayenga waka kandide yauna ekyo yabulawo nga kyanakuwakizira nga kyayogera akizira ayenga yene akulugunya kwe inyuma eyo so nze ebintu ebyo njati mbona nti bona baide babone struggle gye twabangamu. Ng'otoyireku ekyo eky'ebibiina buzibu ki obuwundi bwewayagaana mu kwemba kuno? Obuzibu obundi bwenagaana mu kwemba twatandika bano okwemba nga basoga bene tibenda lusoga lwaibwe gona amazima nga tibatuwagira twabesiba ku bwabwesibe. Yes. Era wano niyo tubayirenga ng'osobola okutambula mwaja abantu okwemba omuntu yakubona nga iwe omwembi ozira mu value ng'ozira mu value watuuka amukuba ndi kwenda kumpaako akabi kuba amala ogigalinga matuna ate nga twembera mu byalo muntu akuba ndi kwenda kumpaako karo omuwembe ensula enzakuwaayo sente yaja akati mujje mumweyera enkoko mwedisula baja bayeyamu babona mu lupaali watenduka olumu nali kifo bakyeta nkombe atuuka omusaadde yampa ruumu w'okutenduka tulina omukyala wange olufida bwetuse ekiseera ekyokunaaba yasituka yakaba omukyala maama tufuneko obudde obwokunaaba twenda kunaabako omukyala yabuuza omwami bajanaabira ku baafu kyoba mwami yakuba mujje munaze mubaleetere baafudire embidi mudirira banaalize banaabira omwo kakino anti nga omwembi oyinza okuba otoziramu na mugaso era akubona wainumaawo ndowooza buti byagamu ayi wainumaawo nga n'omuntu ayinza olowooza nti oba ogiira okwemba oba ewuwoozera maka oba ovuira mu kiswa oba ki embeera eyo yatubaako ino ayi na tugire nga tugigumira ayi saawa eno abantu bagire nga bategeera music bawagira olimi olusoga n'abaana katonda anambye abaana abasoga baviireyo bangi batumbula olusoga saawa eno otuuka awantu omusoga yaje mbaabona ti abantu bali kumulaga obuwagizi wairenga wairenga ekwemba olusoga wairenga abandi bakalimu obulumirayo embeera egireteera mu nteeko. Ate ebirungi byofunyemu? Ebirungi byenfunye mu kwemba one funyemu emikwano mingi kuba nze wano mbusoga kebe Buganda ezirawo ntuuka ne batantegera ati ni malagala kitegeeza tikafuira kungira n'indiba era bwembe omubembi omwembi gwe basookerako okumbuuza mu busoga ni malagala nti bana abembi bebusoga baliyo malagala aliyo buterevu kitegeeza nti ekyo achievement ya maani oba ndiganga oba ndi buli yentuuka nafuna abooluganda bange nafuna mikwano gyange nibalata bange tituuka gantu ninemererwa kusula tituuka ninemererwa kulya buli kintu eyo nemu ku nsonga nemu kubiri nafuna music ekyokubiri obumane music empire obumane bungi ino buli yentuuka abantu bantegera ni malagala n'obuntuntu obundi waka nsobola okuzimba ku buyumba bwangu nebintu byano byogera ino kumpa wano ko omuntu akatanzira kutweragiraku ayenga byona sobola okubikola okuva music era music yagezaako ino n'okumposhinga kumpika nkube niyatuusa n'okujja ne politics kubanga nze okujja mu politics omuntu kikyamwetaagisa kumweyanzulira nti ninze naani mpaaka natuuka nimalagala yayo tumuwe abaana ina bakwanayira mu music era nisaawa eno tukatambula waida na unopposed mukusooka naida as an independent n'abita nga igombola likaali lya kagulu naluna nakulembera ekisanze ekyo igombola baali awulamu bwetunairamu Lusabu County iri Lusabu County eyo nigina bitano opposite kiki ekyakusindikiriza okujja mu politics kuba politics alimu ebintu bingi ate abembi abakadongo kamu mu biseera ebyeyira okwetaba mu politics ayi buti woliyo ni walukagga kiki ekyakusindikiriza weena okwegayita mu politics? Mperano ekyansindikiriza okungira politics byali oti byakusaaga abantu engeri gyenjire timbembera obulungi muntu yajjawo nga mulagala oyemba bulungi kiboneka oyinza n'okutambuza egombola lyaife obulungi kubanga music wo olina ensoni
ni mu politics odaba nensoni olwokuti erina kuswala so ida otuweereze kutuboni nakoba maybe kanje mbaweereze mbone so kyona kinambye nti buti ekisawe kya music abantu bandidi oera mu politics kayibandidi kinambye n'okunzunga kuba technical persons buti emikwano gyona kayina eyongera okuzimba emikwano obigaita otya kuba mbona nga byetaagisa time okwemba kwetaagisa time okuyiiya kuteeka bivulu ate ni politics abalonzi tivaba waka omulonzi mbabona wano nga bayidde okubona ddamulira kansala aliwa obigaita otya okutuukiriza byombi ana ebintu ebyo kwokira ekyokuyiiya kiri kitone kyange yemba onana nsobola okuyiya singa mbanza kunsumbuwa then politics politics ayina program dayo office eba ni program amanya nti ku Tuesday ndija ku meeting abantu gundi ona ku gundi abakulu batese ku district ku nsonga ABCD mubanga oli kujja kwemba bwira amanya nti kanje we na ve buyende ku district oba idinda katugeze bayinza okunde teidinda ngatwije mwaka shop aikayingani nishema yuge so tegeza nti nzolwida mba mubino omusana oluvaawe okujo tenduka obwirenze najema yuge naye bencho nagolola oba naira so nabanga bino mbikola omusana bino nabikola obwire olwisi emalo okwembanga eri ekiri kwetaaga encho obwire obona asimbula naira yewaka abujo kuchanga ndi fresh oba kujja mikwano jange kulira kukubagiza mikolo na asibe yo nairaka naumula so njire ngambi gaita nkoloti neyo wairengo olundi politics abo utaenda kuniga muku kino kubalige ekigwawo mbutofu nga bakobye nti idawano ayengo oli kujja kweba wakoba kayinga wotajere wakoti beyo tisobole kujayo kanje ku kino music wo otero omutambuza kuba ngawe nakobye nti olwemba ngolwa butu nedimu kunemba edi kubanga nemba da busoga aye nga dikuba okwetolola eiwanga iwo kikola oti okubona nti music wo akubwa mu busoga aye nebitundu ebindi akubwa mperano webale ino enemba yange nkuko bena yegera luwero okwemba kitegeza nti music wange ali muku kidongo kitambula oti cha Luganda kyovobona nensengeke yebigambo yona eriyo nemba lusoga ayo eyenda kugoti kai mu Luganda nsonga lwaki wayemba ne walenti nsobola okugikyusa najikuba mu Kiganda wanu so endongo yenesoka yakusika ekube yebivuga esoka yakusika then waiza kwensengeke yebigambo womala osenke ebigambo kai wawuliriza omulamwa so kinamba inene mbadange okubona nti abantu badetanira kubanga woje Buganda omusajja ayimbanga Muganda ekyo kyonka kyadise woyire ebusoga enemba damalagale kai lusoga nga lubayinikira ino nebidongo nga byandawulo so kyovo bonene badange tidokutambula yes na radio gatuyambye ino na dara radio baba kubona nti etumbula olimi olusoga eri abantu kye bali kulindirira aye njabalumye musaga katujeko enemba dirimu okwemba n'abantu abandi oba tukyete kolabo nga bwe tubona ekikweka bya n'ekyaye muko wange n'edindi iwe ng'omwembi obonanga lwemba olusinga okutola y'amakulu okwemba omulala oba okwemba n'omuntu owundi mu ngeri ya kolabo kisinzira ku nsenga gyosenge ebigambo ayo olwemba lwa kolabo luteraina okulona luwomaino nga muli kuwanisagania ebigambo omuntu abona kino wamwira mukine ajobona yena yakwiriza azifu muli kuwaya oba muli kuyomba oba muli kutereza maka so enemba da kolabo dona nongino na ikisinzira kuntege nsengeka ya bigambo eino nsengeka ya bigambo ne kikulu then enemba da kolabo nungino ajiba no buzibu bulala nti mwino wa kuvwaku mwino wa kuvwaku nga mwana zagania
kitegeeza ddemu ayemba ababiri gye bagifuuyire awo naawe baakuuka oti buzito so ng'ate enungi bampa ku story ya Mukaabya ku lwemba olwa Kayanda nti time yatuuka omugenzi Muwaya ndowooza ne yali Kayanda time yatuuka yatandika okwekyanga ate nga naatambulirwaku olwemba olwa Kayanda so Mukaabya yasalawo okuleeta kiweewa bukiweewa bamuloga omunwa gwakyuka kalinga eno yakwandi bebe omusaadde ayembe lwemba lwe olwizibi bamundowooza so n'obuzi olimu embeezi za kolabo nairala niife nga otwemba n'abakyala baife abafumbeeka olwisi biyinza okuba bindye nebibasumbwiremu aye muteekwa okujja ku stage mwembe babiri yes bamulubatize tijakola olwaleero n'abantu abandi balowooza mbwe nembadde muyiya ku bibagemaku mbubye mukoleeko eyo nene mbadde muyidda mwatwembera omwembi obutuufu osobola okwemba ku kikuliku olw'okwegeresa abantu oba osobola okwemba ku kyobwine ku mwino olw'okwegeresa abantu oba kyowulire aye kyowulire kayofaayo ino okukinooneza okukitegeera obutembera abantu kintu kitali kitufu so omuntu omulungi oteekwa okuba exemplary ogeza abantu nti zeena kino kyamba kuku yes okay eriyo ekibuuzo abantu beebuuza n'abandi bali kuli awo balibuuza nti aye Malagala Mukaabya oyo yamwagaana wa yamufuna atya okuba nti bayemba olwemba olwo olwamuko olwemba olwo okutuuka okwagaana ne Mukaabya tukole kolabo eyo waliwo omwami bamweta ni mwami Serumaga Fred asinga ino kukuba solo gita yali mukwano gwaife omugenzi Robert Lubyayi weji Lubyayi yansooka ku mukisa ekyokwemba katono kati nyuma eyo mpera ano nga bayidigaye n'omwami oyo Serumaga bwe nvaayo naitana natandika okwemba yampulira yaida Lubyayi yena yabanga ije yendi olonganze ndi tandise otambuza group ye Lubyayi yakolanga mu group bwo enime eyo bwe batambulanga abaganda bandowooza bakibiriga abo bani abo so mpera n'omwami oyo bwe nvaayo olwo Mukaabya yena atandise okwemba nga mwembi alina group yo okuva enime mwami oyo baida ne Lubyayi nga Lubyayi olwo atera okunsonelanga ku bass guitar mu group yange yali mukubibwa bass guitar nga atayemba n'okwemba yaka neze ngutwaliye Mukaabya ono mubenga twenze ocrossing obenga ne Buganda oyemberayo aye olina okuba nti singa osobola okola ku kolabo n'omwembi owundi kikuyamba mwami Mukaabya ebiseera ebyo onako olwo yali alikola mitiyana nepakirano najja ne Fred oyo Serumaga yantwala twayogera naye yakoba kikulu abasoga buli bazibu waliwo omwami omu gwe yakolaganaku naye yakolanga ku radio NBS enimere yali ku mwembi bwe yajjayo bakolako naye ayenga amukaluubirira yakoba nakolaganako n'omwami oyo naye abasoga muli bazibu nze namukoba omuntu tayinza kuba muzibu nga tosoose kukolaganaku naye era toyinza kwawukana namuntu nga timbayireku naye walala yakuba kale tewali mutawaana omukisa oguliwo nti tugenda nakujja busoga gyetugenda otandika okukola tujja kukola obwire obwo nayemba mukwawo emitiyana yawoomerwa enemba zange era ano naavaayo enkeera bakuba posita zeena abantu ako atandika okutambula ebusoga eno pano kyasooka yankoba ati kakati ngoyagala okukola nange soko iyo oluyimba olugatta gwe ne Mukaabya otyo mpera ano nagandiika olwemba olwo era olwemba kyantwalira bwana kuyibira okuba nga ndumaze naluwandiika nawandiika ebigambo byange nawandiika ebya Fida nawandiika n'ebya Mukaabya buli muntu naamuwa ebyo twatandika okubikola practice twatezaamu olwemba ono okufuluma yagema sente yalutaamu twajja mu studio twalurecordinga then twalugema ne video omwami gwe bayitanga studio bajetanga Boss Studios twalugema twatandikira awo omukwano naye yajja okubona nga
tibalina buzibu ate mwanguyire twatandika okutambula twajanga ne Buganda twayemba yantwala eyo mu Luweero yo Kabunyata tujire mu Obulenzi kale yatambuza eno paka Masaka Kiboga nga tukola naye so aho bwe twayidogemagana ni Mukaabya twamala okuwandika olembo olwo Kayina andika olundi yakuba yiyayo omulamu omulala n'aleeta Kayina ekyanze lona twalugema so aho twatandika okutambula ni Mukaabya paka n'olwaleero enti abantu bafunamu okutya nti Fida tajja ni Mukaabya yasulawo Malagala bakirowooza tindi oba kyabavaawa oba balowooza nti nze okwemba ninzeta Mukaabya nti mukonali mugabiire mukazi tiddiko obanga beerabira nti Fida yali mukazi wange tiddiko ate nga ko okwemba osobola okwefuula ekintu kyonna kyonna kuba nze nga ssaawa eno nsobola okwemba ni Fida nga ndira taawe nga ndi munene yangayise ye nga mwana wange oba yasobola okwemba ninze nga songa wange aye nga kayi mukazi wange aye nga likwenda bwakwemba kulaga kifaani ndi senga w'omuntu yebisaatu n'omwana oba baba w'omuntu yebisaatu nati so aye bigambo ebyo kali fine babyogera Malagala batuuka n'okati kimanya Fida Mukaabya yatwala Fida batabuka titabukanga kuna Mukaabya waino nako nolala era nze tikiwudanga kuba okukibona era tiyinza nakukukkiriza nti Fida Mukaabya yagezaako okwenda okuba otyabuzaabuza Fida awo nikitegeeza nti obubaka obw'olwemba bwabatuukako lwemba lwabanumira abalutegeera batandika n'okulowoozaamu ebindi music ate bwakola amaanyi yesebo eriyo ekintu kyotalyerabira mu bulamu bwo oba nga kyali mu kwemba oba nga kyali mu bulamu bwo obwa buliido nti ekintu kino kyantuuka kwaye sobola otukoberaku ekirungi aye n'ekizibu nti tyandiyenze kintu ekyo kituuke ku muntu owundi lwali lumu mu kwemba twali tuli kwemba ku kyalo kiri saidi za Nabitende eyo mpera no tuba tuli twasigala kwa owebeta beta Nabitende Kalungami twasigala awo niwe twayembe igulu ngeri yabakoze obufujjo motoka yebyuma yavaawo yajja ku kyalo ekindi yetulijja okukola n'abaana baje pano omusaadha oyo yali abanza kale enako oba isatu aye ng'esente ziri kuboneka bwe tutuuka eyo basiba ebyuma yata ku drive yatandika okuba nga alikola drive bwe yasimba oli ajja buje na byuma paka buti yabala yaboneka yamala enaku ibiri nga titwiddi wawaali yabula mwene byuma yaidda twatandika okunoonya aye ekirungi nga baali ndi tisobola kubiiba twajja okumwagaana abikwesa embiko twamugema twakamuka yewe oba obanza kyokka nga aswire abaana ku kyalo ebyuma agiina byona byonna twatandikira awo okweyiya omuntu bw'anaira yewuwe kyona tirikirabira then ekintu ekindi kyentalyerabira waliwo mwembi waliwo yali mutegesi wa bidongo tisobola kumwatuukiriza ino liina aye nga saaga eno mukulu tali mu gavumenti aye ali ku opposition side twaja naye agantu nga atese yakolako ku radio kiyire inuma eyo bwateekateeka ebidongo yaneeyambisa nga ninze mwembi bwalikozesa yantwala agantu twatulayo generator otyo namuyimira ku generator eyo twatandika okwemba emukubanga mpa sente munedde omukyala ziyankuba alinda kuyidonja kuwa kaljoso yeta yatuuka okufa yeta yo bwe yefa nabona nga ndugwire mu nzira sente naizaayo nte generator enfuwa omukyala oyo mpirano kai butuuka edinda n'imotoka yali emubanza kumbe kai bagema generator eyo eri kubanza ti yange nize nteeko ogizaayo mpira ntwasala amagezi generator neekweka mukazi twamulagira generator yeri yagitoolayo bwevaayo baje mu kanisa yambuuza ati me sente ziriwa yaneegaana ku ati naddi wange amalagala nayinadda era omwami oyo yakanagala yakobadde nze gwanga sente
ate kayibanta akwamaani bange mabantwala paka Bugembe ku prison aye nga mutufuti bampa ku sente oyo omwami tirimulabira mu bulamu bwange era ningaba tali kwogera ku TV nvaako kuba atera okubaako atenda nakumulinga kuba yankola yanta mu bulumi tampaire sente kyokka nsibisa ate bambala bansasuza n'okunsazuza esente so oyo tirimulabira aye bino bibaawo mu bizinesi tulina abantu ab'emyoyo gitali mirungi ng'ate beekanagaza ino beefuula okuba abalungi ebyo nebimu ku bintu seeku mu bulamu bwange nga binkosa naddala mu music.